Hapadeng katma ki lehnoh Hamas bat kari Israel kabla yat sauski na ru ka nyo tarik risau arja arpulai ki lehnoh Hezbollah kari Lebanon kila penher nam ding syaki benta bashatai jong kari Israel ki lehnoh Hezbollah kila ong bagila siat nam ding ban jubab yak jing syak penyap saungut ki dekhot jongka ha jing siat nam ding kari Israel yak ki lehnoh Hamas kari Israel kala penpau bakala lap iki nam ding ki bla siat na Lebanon ha ka met jong ka khandai tarik risau arja arpulai Henry kamsham la don pat ka jing mansau Kiling sunya pom kari Israel kila penpra artli ki yeng mani hagi ketempoi wer ha Gaza katkum ki kai pot kubon kari Palestine. Hakawai pat kaliang ki bor sipai Israel kila kam bo wei na ki deputy commander ula syak penyap hapadeng gejinga siat pa ki lehnoh Hezbollah haka khandai tarik pat saungut ki lehnoh Hezbollah ru kila yap katkum ka kubor Al Jazeera. Ki kubor kala yathu bakari Saudi Arabia kadang beteng man kersyani ki nong Palestine baru kun sim ke Saudi Arabia Muhammad bin Salman udang adap yakran baru presiden kari Palestine Mahmud Abbas lingba ke telefon. Presiden ke Palestine ula pentip ru syak United Nations makan tuklar namar ke jingwan hiartma ke Israel haki benta ke Gaza. Haswa kini ulai keren baru presiden ke Turkey Recep Tayyip Erdogan. Banyak mirjimut halor katma Israel bat Palestine hakabau Erdogan ula ong. Ba ulong ubakloi ban long uksiang nong penyesuk. Ula ang ru baka syongsok kan wan pai lada kari Palestine hi kam long lait lud. Bat kentu ya kari Israel ban nyon ben ya kinong syongs nong kari Palestine. Nakaliang ke United States of America lingbau John Kirby no National Security Spokesperson jong ka White House ula ang. Baka jing hiartma ki lehnoh Hamas ya kari Israel kadai ka jing syembenta ki kam snew. Henry kampat lap bakindon sabut baka Iran ka kersyan ya ki lehnoh Hamas. Ula ang ru baka United States of America karampat hiar samadan Israel watla ka kersyan maknaru katbau General ka United States of America Charles Q Brown ula maham ya ke Iran ban tuklar ya katai katma. Ki lehnoh Hamas kila penpau bakim syam la penyap ya ki pajba hendrai kila berngempat ban syam ya ka jing im ki bakala rak bor lara ka Israel kam sange ban ther namding haki benta ka Gaza Strip. Kat kum ki khubor laong ba shispa at pulangot ki sipai Israel kila yap bat ka jing yap brio ha Gaza kala poi syak hanyos pa ngot. Syul ang bakari Israel kala yo ban kini egi benta jingkir port ke Gaza kat bagi lehnoh Hamas kidang ya kun persya ya ka West Bank. Kam hadien ki lehnoh Hamas kila pli ya ka lat ban yakran halor ki kendon. Ha ka pormen step jong ka sipau tari urisau arjar arpulai kala don ka jingmi tedam ka besar kai na ki jingtai ha Gaza kat bagi ling sunya pom jong kari Israel kidang ther ya ka tega jaka. Ki bor sipai Israel kila batha agi nong chong snong ban lum jingbam lupa na banta nyop ar kanta bat ka jinga kun ha Gaza hi kadang ya chakmat. Kila kam ba palat khat sanspa ngut ki lehnoh Hamas kila yap ha Gaza Strip bat palat 1,000 sanspa teli ki namding ladap ther da ki lehnoh Hamas ya kari Israel bat nakal liang ke Israel pat kala yo ban khurwet khat lai spa teli haki ar spa teli ki jaka. Kila don palat lai pungut ki nong song snong kari Israel ki bala syara bor ha ki lehnoh Hamas bat ki lehnoh Hamas kila ong bagi te ki ba syara bor ki don atli ki jingkam nong song snong kumbat kari China bat Russia. Kakaput Rafa kabapenya so e kari Egypt at Gazaru lapak hangno hadin gejing ther namding kari Israel. Kat kum ki dur satellite lapan iya ki dorjon ki jingkem ding ha kaput Gaza Strip bat Israel. Bat ki don hadu pratli ki jaka ki badang peteng gejing kun bat ki bor sipai Israel kila kam ba ki lehnoh Hamas kila randin. La yo jing tip ba ki don palat 1,000 ngot ki nong Palestine ki bala mensau bat la keno ba ki sipai Israel kila ther namding ya ki ambulance handong ba Khan Yunis bat ki hospital kila dap da ki ba mensau bat ki ba yam. Unoy lam ka Hamas umausa Abu Marzau uloong baka kenhun kala yo ya ka thong hadin ka jingther namding ba kensan mena ka nyo tarik urisau arjar arpulai uloong ru baki lehnoh Hamas ki long ki bakloi ban yakran ya ki nu ki benta bat kari Qatar kadang ya le ban yo pan pai markeliang ya ki basara bor ka White House joko United States of America kala penkop ya ka dorong blue kum ka jingkersan ya kari Israel baru Presiden Joe Biden uloong ba khatwei ngot ki nong America kila yap ha Israel. Kila don bon ngot kinong song snong na kiway pat kiri kumnari Argentina, Thailand, Nepal, Ukraine, Germany, France, kibala yap ha katay katma. Henry ka jingas no lang ki lehnoh Hezbollah na Lebanon, kibada ginong syun makraw jong kari Israel kanday ka way pat kapang kabakong san baha ha kanay katma. Ki lehnoh Hezbollah kidai ki bat tibet hakikam thma bat barok sikat ta ki kersyan ya kari Palestine bat ka jingas so syakane ka thmaru kan kta bhai kate ka kenhun lehnoh. Kani ka kenhun lehnoh kala la ban be e kari Israel na Lebanon haki stem khat khandai spa prapo ter bat yo e ka thong jong ka house nam arajar.
kari Iran kadai ka bakrshan baru ya kani ka kunhun kumjo ru ya ki lehnoh Hamas ki lehnoh Hezbollah ki don ya ki anti-ship cruise missiles bat ki surface to air missiles ki balak ban bo jing e ki jing thmu ther namding jong kari Israel Kongret kino Pihak pandai check up em alat se kan thia Ya gila banit la syam tayoru sele yu dengan Islam kendian Pi takadaw kolong kapakong san ban pat ya kapor Kalau ke badan kamban letas ya ke kemishwa bandap lai benai ba armet kenang ba ikelung enom yo yu kenyang HIV haka ba ikmi bat ikelung kenyo kecing em ka bakai ka bakya bat Islam. dor jong kapor HIV control Patas HIV ya lede haka bor ba pili check up ning bang haba armet.